Uy, sapo! Ulti ka tumay! Lipak ko eh! Uy! Di kuya! Uy, sapo! Uy, Mga gitu ka barae. ba, magalo-galo mo nga sapo. Alhamdulillah. Ulti ka tumay! Wala mantaray chan rico. Ako ah. Di mo na macay na. Di man na machay. Naku di na ising. Naku na ising. Yato si Roji ah. Iya. Ito siya gani. Uy! Diyo ka dolo di. Oh, Diyo ka malesi sa diye. puri betul estilo ko eh. Yo, sapo. Okay, sapo. Okay. Lo dolo. Hati, sapo. Okay. Okay, paano sapo? Diyo ka dolo. Okay sapo, hati-hati ko. Lama maki. Lamata. Macet kita di. Di mana macet? Situ di jalan ya. Dan macam-macam na. 3 hari makin narat temanku bencen cewek. Oh, ano itu mak? Ngojek kak. Lumayan tuh untuk anak-anak kak. Oh, nih, berapa kata tadi uang ngojek lumayan 100.000. Hah? Iya boy. Oh, begitu bagus. Iya, untuk belanja anak-anak kak. Ayo magipadeng. Apa sih? Kira 3 hari ki. Mau je. Itu. 100.000 je. Berarti 1 hari je. Ada deh. Ngapa sih ku bilang 3 hari? 200 pi. 200 piye kan 3 hari toh. Ya. Ada deh. Begini bagus ini. Ini Apa aku masakkan ki sebentar nih kalau pulang ki. marah mo. Penting masak ko deh. Nasa mi. Kalau kasih ke 300 Hai. Mating sindoy ka. Dede cepat mo ko iya.